Jaram hino ɗo taarika fiima antu heɗi to moƴƴa. Fiino Yusufu lamminira. Fiino Yusufu ndarndori bengotoɓe mum ɓe. Yusufu no haylade e leydi Misira ndi e hoore girigiriwal lanɗo on ngal pucci ɗin pooɗata. Fowno sujjande mo. Fir'auna jonni mo inde hikkini nden e makko ka laamu ko e fee hurundare nde o waɗanimo nden o jonniri mo laamu ngu. Yusufu rewi yeeso gese moƴƴuɗe ɗen e tutateriiji tugiije ɗen. Fo feƴƴiri wano Allah daalirnono ɓe soñi buy. Yusufu darni mari torɗi ñaameteeji nen ɗe buy mara. Tawi eɓɓooje Yusufu ɗen ko timmuɗe. Sabu wano wirnono duuɓi 7 heege ngen waɗi ɓawto ko duuɓi 7 haarande nden feƴƴi. Hari yimɓe ɓen no weela ɓe yahi ka Fir'auna. Meɗen weela okke men ko men ñaama menen e ɓiɓɓe amen ɓen. Ko Yusuf halfina wallitagol on waɗe kala ko o yamiri on. Hiɓe iwrude hen fof hay ka leyɗe janane. Yimɓe 10 sujjanimo. O anditi ɓe kisan ko ben gotoɓe makko ɓen. Yusufu no anditi fii koyɗi ɗi o hoyɗi ɗi e ngayngu ngu ɓe anyimo ngu e ko ɓe yeeytimo kon. O watta maccuɗo kono kamɓe ɓe anditaalimo. Yusufu yewtiri ɓe no sattiri. Ko honto iwɗon? Meɗen iwi leydi Kanana ari fi soodugol ñaamete. Hina gonga ko on tefoɓe bomɓe. Hina non ko gonga men woni haalude ko men ben gotoɓe 10. Goto e amen lutti ka suudu oya on maayino. Mi hoolaki on ko ɓuri e fanɗude kono ɓay miɗo yiɗi Allah mi hokkore on ñaamete kono miɗo faala yo on artide o yaben gotojo mo on. Goɗɗo e mon luttay ɗo fi fellitugol wondema on waɗay ko mi haali ko. Yusufu yewtiri ɓe ɗo sattiri. Ko fii honɗum Yusufu sattinirannoɓe ni? Himo faala yottade ɓe? Hina non o faalana tun darndade ben gotoɓe makko ɓe. Himo faala andude si tawi ɓe waylike. Ɓe faamano wondema Yusufu no faamude fewndo ko ɓe yewtata hakkunde maɓɓe. No gasa hara en hettay woni ko waɗuɗen kon Yusufu ko boni. Yusufu woni e wullugol fewndo ko nani ɗum kono o andintinaaki e maɓɓe. Ɓe hootidi e ñaamete kanko Sim'una o lutti Misira ton. Ben maɓɓe Yaguba huli fewndo ko o nani konko feƴƴi fof e nder yaadu maɓɓe ndu. Ɓay ɓe lanni ñaamude ñaametemo ɓe ittorno on Misira. Ɓe yiltiti ton kadi e ngal ɗo hara hiɓe wondi e Buniyaminu. Hari ben gotoɓe makko ɓen no huli ko ɓe ɓadi leydi Misira ndin kadi ɗimmu. E hinnon e yoyay ka taarika aroyowo ko feƴƴuno kon. Ko Husaynatu wonno e yewtude mi weltanike ma fii ko heɗitiɗa kon hiɗen e saayi.